Hai menaze ting choma I zai hai menaze Zeme man sage klum dele zai ya wang remena mai kzingkeu zing kai zete setting kum chana zai kai kichum dam mai ting chwa kdei reguman sa Zeme kone hai mena hangya lyagai dera dele North East State Nagaland ge teti beting kum chana zang kai benai kai ket kum ge state ge hmei mi gene rangkang wong back roll hai ke zang kai mneu ze point rex na ze sru wang chang le ze che zaina chirun mag ze katum pui tung dui zain ruibum agum be animal husbandry migu product gene ting kum chana zang kai benai kai ket kum ge rangkang wong back roll hai na ze cricket ze point rex kui ze madai wang chang de le ze che zaina official mena man sa poge be chai shui ze state Nagaland ge hmei mi gene ka charangkang wang bebenai nribum kutung pui tung di animal husbandry product gene ka charangkang wang be pig da gai da dige hmei mi gene ka charangkang wang beza animal husbandry product gene ka charangkang wang be suna 45% za nsindi dele je saling Zain Assam State Education Minister Arunachal Pegune tetibeg zingkeu hzing kaije sruk ntagmaige saje Assam government ne Podofa Upendranat Brahmaze lungkebeting na mikpui wang changba student deze wang darabek zingkeu ze himreke tingkum chana ze kai ke chumai design peting je chitau ga je hingin samgule je sali zai Upendranat Brahmaze Bodo hazad megu Assam ge ta ibetebeko social activist college ka chedle zai chirun magze Bodo hazad megu former presidents of all Bodo student union college du ka chedle zain Assam go government tingkum sangna ke zingkeu ze himreke ge lesina magu tingmik student dileze kamgai dile ai ga di bipeu zai mata ibete bipeu social activist Sri Upendranat Brahmaze chitau ga bipeu zai paga di biperege knu ga bipeu ze kachele zai neta ibete bipeu social activist Upendranat Brahmaze lungkebe tingkum je changke je high school je ringeu je sro kjingke je himreket ge puchu je lungke dile je kachele zai state education minister Arunachal Pegune tetiban tagmai ge pugu Twitter ge samrogai dai je Upendranat Brahmaze chitau ge ta te je student di je state ge lesina me bam zai lesiki bam leine educational institution ge hingi je ting wangchang je chitau gule je kachele zai gjing ke ji himre ke ting kum chana jang kai ke chumai lesina magu tingmik Assam ge student di piting wangchang ba chitau ge je ka hingi be mai de jane Srimanta Shankar Dev Kalaksitra Guwahati ge central program bam ge lesina me hange scheme ika ka sangbra mes du peigule je kachele zai ne chige scheme paper abje Assam ge school bam nige mobile phone dibe tablet pegara hange plan teuze changringu kana paper ga ta te gule ja che jane paknap ge minority hz me hange scholarship mpui mi hang pe bedu bam gule ja che jane pak chumge mobility grant mpui mi student undergraduate banai postgraduate me hange ka charangkang kanga ba bamgu jane chirun magze undergraduate banai postgraduate lesina me hange lesi paper da du tegu jane pamngeuge incentive du pegule jaga chole Zaina India gdege lungmle ne hange income tax department mena pan card banai Aadhaar card link to hange pe bize wangdera bag jing ke zi himreket tingkum chana jang kai ke chumai de zaina peting je loi gai gudle je ka chudle zaina income tax department mena saja anigu Aadhaar card banai pan card je link te male di zaina anuigu pan card je expire chai daw du bige la muile je ka chudle zaina aize India gdege income tax department mena Aadhaar banai pan card link te hange rangai bizata ti beting kum changna je kreuze surukum gina seje income tax department madage complain wang je mina hangkane pan card je kana chum telemo bdu bam je te rahange te mdu bam ji gine hai mina indiram gdege lungle ne je pan card banai Aadhaar card je link te rahange nang single je sale jana ai je pan card kat lewge telemo ni je mina hangkane kana chum mangja kana ria pan card je telugani le je bam di jana nang ni gu pan card je surrender te wangani lo je ka chedile mo mag je pni ne tui pe je nang dagne pan card je kana bam ba ngau le di jana za chi pe le di jana ning chu je ke suru bangu je ka charang kang changkre nzora hange nangule je sale zai ai je Aadhaar banai pan link te blam ge je India ke de ge lungje senior citizen ke chingma ting kum riak te set ge ne pan rei kuramza ai Aadhaar banai pan je link te ra hange nang male je ka chedile zai ne chura India
Instagram ge adar banai pan link te chang di be 80% mena link te chang de le je sale zaina hai mana zaman ting ra hange chi chang gai de ra anui je chok doi te mena SBI State Bank of India z te lu ja anui da ge message langwang de zaina link kan zai bi ge ngim gai slow ja ka che de le chipo link ge nang na ngim ga le di zaina nangu bank account ge ka charang kang bam le ni je lu te ni zai cho doi te du bi ge la mui le je ka che de le chipo ji ge ne chipo link kan zai be ISBI gu bank lam ge nang ni da ge message langwang de zaina nim gai slow ja ka che le zaina chok doi te mena SBI lam ge nang ni da ge message langwang ra ba samje dear customer your SBI account will be expired today please update your PAN card number thank you click here aluze pakange link kan jai be pegulage po link ge ngim gai slow ja ka chule I po message chok doi te me scammer mane circulate be SBI mane langwang be malai ja ka chudle Zaina North East State Arunachal Pradesh Tirap District Khonsa Zel Khonsa go bang ki gene bang me mina hangna NSCN ke niki sumi faction ko mina hangna ze bang ki gene tetiben tagmai gi ge pakti dele ze senior police officer ne sale chipo Khonsa Zel bang ki ge ba me Kabang me mina hangna NSCN ke niki sumi faction ne panai pak rap soge chige reibe pe panai ze reibe pe ze dei chat kai lu ze chipo pe da gna gimis du te lu ze teti dele ze sale zaina kabang ki gna mina hangna NSCN ke NS ko pakti be pe ziz ne roxen homcha lowang banai titpu kidnia le ze ka chudle zaina panai ne police constable da gna police constable wangniam bosai ze dei chat kai lu ze gimi sute dib ze AK47 le ze ka chudle Zaina North East State Assam ge Naga Student Association NSA College Unit Haflong mene organize te webe fundraise sangane lo pakna be mipinan suizen ta ka halit be second football tournament je wangdara be kram ke zikre hamamai gene kram ke zikre je suruk kamai tingkom chana je angkai ke chum hailung playground lodi dimasau Assam gene kanta be bamdara hange je let kai dai gule je ka chule zaina again tara hange wangnei mlen hange chuna entry ze le la de le ze ka chule entry fees ze changke ze high school ze rex quiz ze school lugu zaina chigen ta ka halit bige mipinan sui ze kan tabu railang ve first prize ke charang kang chang khai pegu ze second prize ke ze chang kre pegu zaina chige cham be best keeper highest scorer ze best player du bamgule ze chule zaina chogmen tara hange wangnei me chir hange entries tira be nalang be mai ze kram ke hezi te setting kum chang na ze kai ke chumai ge le ze sali zaina tara wang rablam ge za entry te rablam ge za rule and regulation ne rahange contact number te gai biza 8099773210 benai 7636915889 again ang ni call te luza za message te luza again tarab tagram za ne do dile zain Naga Student Association NSA College Unit Haflong mena aiza kantabe helid rahange let kai biza fundraise hange apni go unit pnina pe bau pung biza te phui rahange na le pla pe gi hange na let kai be malai chipo zigena Assam Manipur Nagaland za state ka cham gena anui zeliang rong ma samak za hazat ka cham do aipo kan tab ge wang daw di le za ka chidre zana chirin ma za inkeun za anui zeliang rong ma INSA College Unit Haflong ma za te pungai betu za za kanga betu za ai kan tab ge mi hai mana helero za wang zan ta ga hange na la ki dalung le ko ma General Secretary NSA pane hai mana za kyam gai zela muile ai gena na mai jing ke jing kai za te setting kum chang na jang kai ka chum dam mai ting chuak de reigu man sa loi gai de le pi gai jang king gai nim le ni za to de le